whawhetai lo atua ile nei tai au. Pai awana I ngalo se me tasi. Ona e whawhetai atu ia te ia ile nei tai au fau. Whawhetai le ola o le eo le malosi. O ia toi tulu ilo tau soifua ma lo mātou wola ile nei tai au. Whawhetai atu ilo na whamalolonga. O ia au mai ia te oe. O ia o le tua nanga le lei mai. O ia o le tua. Sa ia taitai le nei vai aso. Hallelujah Jesus. Ta pena lo loto te whawhetai atu ilo atua nei tai au. Si atu ia ia wao. Lo atua o te mia oe. Oh
Wafetaile de chayo. Oh yes, Lord. Hallelujah. 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 Wafetaile tuwelo wangalele. Oh, we thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nangatula wafetaile watuwele chayo. Oh yes, wafetaile tamam. Wafetaile le yono. Wafetaile ola. Ole malo siwe fire le chayo. Ato wafetaile ola mato watuwele wamao. Wafetaile ukaitaina. Wafetaile wagamoia ilo wafio maile le chayo. Thank you, Lord, for that you are. Oh Lord, we thank you, we thank you. We thank you so much. Wafetaile maila famalo lo maila le chayo. Wafetaile waunga bapana le. Yes, Lord, we thank you, Father. Wafetaile. Hallelujah. Wafetaile ole ola le. Yes, Jesus. Wafetaile wamanu yangalo maila. Yes, Lord. Wafetaile sukari. Wafetaile mato wafetaile oil. Wafetaile ukule tuogo mato umaya. Yes, Jesus. Wafetaile le chayo. Via oe. Hallelujah. Yes, Wafetaile liye. Wafetaile ukaitaina. Wafetaile la yumba we fire boy mato. Oh, we thank you, Jesus. Oh, we thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Pepe se pia. Hallelujah. Sauni leo la wiinga ile tua nei tayao. Amen. Tapena la wiinga ile tua nei tayao. Ta John wa sauman malosi wa watu ile tua. Amen. Amen. Te no ole. Ole lui ole loto le. Ta lo ta vita pe afianga wiinga ile tua. Amen. Sele mau afo le ma se ne tato foi mai to ai ona siva toina. Amen. Te loe. Siva fa pena i lungo le tua le tayo. Amen. O tangata wa sau le fale o le tua. Se wa sau malona loto wa malie imena faya le tua. Amen. Hallelujah. Ave la siva i lo
chua nei tayo. Hey. It's not by might, not by might, not by power, not by power, by my spirit, says the Lord. Not by might, not by might, not by power, by my spirit, says the Lord. Not by might, not by might.
Aunile avelo lotova. Ile tua ile taya avelo winga. Famanu atu ya Yehova. Omea umafoi oitotonu ya te auia. Famanu atu bese ofu oe ile minga male matano fie tamae Famanu atu ya Yehova. Omea umafoi oitatonu ya te auia. Famanu atu bese
Hallelujah. Hosanna, Hosanna. Oh, Jesus. Jesus. We praise you. You are worthy. You are worthy. Ema maluoe. Ema maluoe letua. Hallelujah. Hosanna, hallelujah. Hosanna, hallelujah. Oh, glory, glory. Praise you. Oh, we praise you. Hallelujah. You are worthy to be praised. You are the King of kings. You are the Lord of lords. Hallelujah, Jesus. Praise your holy name. Praise your holy name. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah, Jesus. Epaio eletu. Eto tutuli mato tuli vai ateoe. Mato te ifoia teo eletua. Mato te watu le taulanga o le vinga ia teoe. E te tau ia teoe le vinga. E te tau ia teoe. You are worthy to be praised. You are worthy to glorify. You are worthy to be praised. There is no other God like you. There is no man like you, Lord. Oe le alefa ma le omeka. Oe le amatanga ma le ngatanga. E ta tau ia te matou no matou vivi ia te oe. E ta tau ia te au ono vivi ia te oe. As you are holy, you are worthy. You are holy, holy.
Father, we give you all. We give you all. Hallelujah, Jesus. You are God. Because you are. You are. E poi io e le tue. You are holy. Holy and righteous. Yes, Jesus. You are God. Hallelujah. You are God. Hallelujah. You are Lord. Holy and righteous. You are Lord. You are Lord. E poi io e le tue. You are Lord. E le sei tue tutto sommato. Holy and righteous. You are Lord. You are Lord. Hallelujah, Jesus. Reigning King. Holy and righteous. Reigning King. Reigning King. Reigning King. Holy and righteous. Reigning King. Reigning Holy and righteous. You are God. Yes, Lord. You are God. You are Lord. Yes, you are, Lord. Holy and righteous. Yes, you are holy and righteous. You are Lord. Hallelujah, Lord. You are Lord. Hallelujah. Reigning King. Yes, Lord. Holy and righteous. Reigning
sa atu ia ilo loto ile nei tai au. Holy and righteous, Whapalelo wa tua ilo winga. reigning King. Hallelujah. Reigning O me umana mai a te ia e toi foi ile tua. Hallelujah, Jesus. E tua mātou loto ia ia te o hele nei tai au. O mātou mātatau ia te o hele tua. O mātou a watu le viinga. O mātou whafoi atu ia te o hele tua. Le ai lava se tasi. E le ai se whaipule. Le ai se tusi upu. Le ai se palemia. Le ai lava se tasi e tutusa ma o hele tua. E to tutuli le langi o le lalo langi a te o hele tua. Because you are deserved. You are worthy. O oio le tua mamalo. We give you all the glory and the honor. We praise you. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes. Yes, Jesus. You are great, yes, you are. Hallelujah. Holy One. Hallelujah, You Lord. walked upon the sea, you raised the dead. Yes, Lord. You reign in majesty, Pala watu manfalo mighty turai maneta yao. God. Everything written about you Hallelujah. is great. Hallelujah. You are great, yes, you are. Pala upesele ilo watu ile naita yao. You walked upon Pala the uloto sea. leo ave You ya te raised ile the naita yao. dead. Oh You yes, reign in Lord. majesty, mighty God. Everything written about you is Hallelujah. great. You are 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 great. You
great. You are 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 great. Say one more time. Hallelujah. Yes, Jesus. You are great. 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 Everything written about you is great. Everything written about you. Everything written about you is great. Everything written about Everything written about you is great. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. You are great. You are awesome, God. Hallelujah. O matter we win. O matter what I love I got in the next child. Fafe chai wa e pa yo matter lot to the next child. Se wa asi mai le atali o le sangata. Tama. Wa malia fonga lo fina ngalo le next child. Levi inga la fana we moli atu le taele o matter loto. Tama. Malia e tama le child. Fafe chai wa e pa yo matter loto. Wa family ina o matter loto le child tama. Oye matter oyai. Oyai la upo le ola. Tama. Fa wa mai pere nga lu e nga pa ia le child. Se ona fa wina le tapo inga la fa nau. Foi lava le vi inga ia te oi. Ai ala langa le fa nau pele le atua. Amen. Hallelujah. Le leia le atua. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Yole, le July. I se fa malo si le taulanga ma se fudwa I le tula. O ma le se fa malo si le kaltia le ono. Alo fai upo iva. O te fai tawina. Fa pea. Awa nei tātou fa palapala I le amiulelei. Awa na poa te tawai. Tātou te sele mai ai. Pe a fai. Tātou te le fa vai vai. Amen. Fa mai awa ni o tātou fa palapala. Awa ni o tātou fa tamala. Awa ni o tātou fa vai vai. Nei te fa vai vai doa. Ele ai am se tātou me maua. Le ai se tātou me maua pe a tātou fa vai vai. Tātou te tutua le upo le atua. Tātou te malo losi ai. Te whātusa I le inseti leo le loi. Leo tau I loa le loi. Whamai ore. Ore pa iea nā aru ia le loi. O kere whātusanga la here kako ka le sia. Ao le loi. E whaputuputu ana. Ana mea ai. Tō te loa la mio le loi. Paure re inseki e whapukupuku anga ia mea ai e kakau ai mo le aso. E oro ke me whainka. Se sele leo loi. Se sele. Pei whai rau kakau. O launga luenga. E ki whainga luenga ai. E hir ke me kakau ki sele. Ane kakau ki sele magmio le atua. E kakau ki sele magmio le atua. Langa le pepela ulupo le kua. A kakau whawai vai. Kakau kere mau ase mea. A kakau whapalpala. Ia. Sauli a wefa. E ke whakusa I seki reo loi. Nanga e hola whapukupuku. E iai lar ke mere anga I kau.
sele ala ia leo le loia ia ngame ai. Pe ala ka ko ila ngaluenga o la pisingisi o ala vala o me ngai fai. Ale ka ki sele. Le ka ko ke sele manguia o le tua. Langa o manguia o ma fola mo ka ko. Manguia ai oe, manguia ia, manguia yo ka ko ai. Ai masa ka ko fanga. Fa manguia le tua la fainga taulanga ni tai au. Mo tato au mo tato pese. Come on, church. Come on, let's go. Come on, church. Let's praise the Lord. Come on, church. Come on, let's go. Come on, church. Come on, let's go. Come on, church. Let's praise the Lord. Come on, church. Come on, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's praise the Lord. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's praise the Lord. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's praise the Lord. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's praise the Lord. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's praise the Lord. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's praise the Lord. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's praise the Lord. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's praise the Lord. Let's go, let's go, let's go. Hallelujah. Ya palo lo bailo wao Sauniga se tsalo. Samba macho sitia la taulanga malsfua yo luma le ni chayao. Famanuia la we kalesia na la foina le ni taulanga. Famanuia ya chila cho famanuia pisinisi ai masio ngaluenga fia lava me ala me ne tupe tama chalo famanuia la we kalesia lo macho tua. Famanuia foi tia kono la tunga luenga faile aso sa male asa. Ai masio foi le komiti lufi ino le nei cheleni. Awale achina ino le macho we kalesia. Chalo famanuia oi toenga le nei Sauniga. Foi lava le inga ya choe. Ono Yesu. Amen, amen. Tato talo. Le tua lo matu tama. Yesu Kristo lo matu li lo matu faul. Matu la kona le mamalu le mele. Le lava se ma panoa I tolo le fale. Le yaile mamalu la fiu. Na la fo le fatu muina I matoa la fa lau. E yaile mamalu mal pa ia. Le fale. Le u matou tofusia I matou o lau whanau. Ta māmati nā, usam tu whawhine. A me sa au nā le tua. Matou malia o matou loto me wai whai. Ai matou te whawheteia leila o ai wai tā penga mo I matou. Nā whai ele matou pule whasoa wa lava matu toi. Lo tilo pa ia o te miso le gate leo lo toto pa ia. Le na whamaliina mo mātou. Le a mātou lufi ina. Wa lava mātou. Whamalia le ainga te tae le tae. Whamalia ia te mātou o malama le tae. Ono lolo of sofa mātou wole mātou wala te. Amen. Amen.
Au ngā lua tūle, a ia te tai, whamul mole a maura, whamul tunga, tāwhi mai lea. Tātou talia whatasi. se whamara si le tai au a mesele. Whamara tui na le tino ma le tata pa ia o Yesu Christo. Le tā ua o le mea leo le la au. An nafi sa te loa ai a mesele a tinga ati la. O le la au
Tala loa porale la au le pe ai sa kaio. A fe meis. O la fol me pe ai sa kaio. Sau le si kala le si o le la au. Nai loa i le oti ma le olo. O le la au na fe tu e Yesu pe o le mati. Al ma leia le upu wha malosi a mai la whioga le tio mai kala tia e ono. O upu suman wha. O le la au la tu whia wha mawhaira te au le o le sa taulo o Yesu Kristo. Kala tia la e suman whalo i e whapena. Mtaupu e ono whai pu suman wha. O au nei. Au ane o mita mita e sesi mea. Tau lava sa taulo tatua li o Yesu Kristo. O ia na whasa tolu eina i le lalangi na tia. O au fōi i le lalangi. Tele i o teimi tātou te whesidi i la au. A e whatau waai a te tātou e ao na whatau e te ole la au lea. O le sa taulo Yesu Kristo. O le la au lea, pe whamatala li se o le la au e le esa na matako fia i le Maria. Aka ko ma fo la pe fa pe se la au e ka ka se sa mo. Mai le tiapo, mai ie ma ila ie aulo, mai e ufiele sa tau. Ai pa ole la au le ku ma ki le lu le ma ka ngai ole la au fa ka. Fa sa tau lo Yesu Kristo. O ngai ro ile no fa ma oli Yesu Kristo ati tatu. Le la au e piko ale mga o ika au le la au lea tau wai la wanga sala mala wanga sala le tau te malo paulo tau a mai au lava e mika sesi mea ke le mika sesi la au ai e mika lava sa taulo Yesu Kristo na o lai tau la tutu i la wanga sala mala wanga sala ma ngalo i tatu le tatu te whawhetai le tua. Tatu la ko leile ma malu le tua le menei. Ai au le tatu mawhawhau le tā ua le sa taulo. Leo whai eo sa roto i oe, sa roto ia. Le ala fo le tatu te whai le whamantunga. O le manu malo Yesu Kristo. Wana le manu malo Yesu Kristo, e mai maule teimi tatu te whai aile le Sauniga. A le Sauniga tā ua lea, wa tau mai e manu malo lava Yesu Kristo. Na tatu te mi iai, na ka le lei, ma na ka lofo le tua. O a wina mai Yesu Kristo ya te tatu. Mai la winga whatasi tatu. Sawa Yesu pe e polonga. Ia isi e kaku ke le lopo la aku langa ai. Ai whamawa lalo a Yesu mo kaku. Whawhitai i le tua, whawhitai a Yesu Kristo na ia ofo mai lo soifua. Ma liu mo tatu. Whamarasi la taua mai aua. Te whenua Paulo lea. Anga le upua Paulo when mai. Wau nei. Aua le mita seisia mea tau lava sa tau o Yesu Kristo. O lea whasa tau o Yesu Kristo. Rato te vi ia ina ka le leima nga lofa le tua le tai au. Alleluia. Mai an tako le o ia la veto. Whawhitai, tofi mwhapeatu. O lo tilo le lei. Yo tau ai wa iai le ola. Tako ia le ipu whaftai, whapeatu, yo tau wheinu le ipu le o le toto le whengai fau. Le whamali ina, whamangalo i tātou umu. Ia le tua, tātou tālu. Le tua alo mātou tamā, whaftai tele lava. Wa mai te matou le upu matu te le mita sisi mea le leile lo langi o le malosi o le poto o le almea a matou te mita le sa taulo lo al pele Yesu Kristo le lamo to tasi lunga kalvario ma ngalo i matou whawhitai wha mangaloina i matou o maua i matou tau whaga i lo malo le tua matou te vi ia ioe la matou ta lia ai le tilo lo ngalo pele Yesu Kristo vi ia o ta au le matu ta lia mana whaftai vi ia oi ia lava oi ono lo lava safa matu wole matu wal awa tele amen ta lia le man whaftai
A o mo fai leo se nga whaftai lu mo le tua le tai au. Tai. It is well. It is well with my soul. With my soul. It is well. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. With my soul. It is well. It is well with my soul. Hallelujah. Ame te le tula I mai a watu le whaftai I a te ia. Whaftai atu oi le alofo le atua I lona le lei. O lona whamaoni wa fo ina mai ke riso. E maliu ma tongi ola I tato. Le alofo leo le atua whaftai atu ai lo loto I a te. Awa oi o le atua le lei o le atua whamaoni wa ia fola fola. Ale wa fatau nu wa falia. Le fiu mai o ke riso e lave ai tato. Hallelujah. Whaftai atu o I a te. Whaftai atu lo loto I le atua. For the Lord God Almighty. Le taulanga le ia whaia mo lo soifua mo lo tato wa. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Holy. Hallelujah. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Whaftai atu oi a te Worthy ia. is the Lamb. Mai mamoe le atua na kosia. O e la me se ina nga sala le la lola. Holy Hallelujah. are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Whaftai atu oi a te ia. Are you, Lord O wale ingalo I atu oi le alofo le o lo atua. Almighty? Worthy is the Whamamaloina. Lamb. Wa whasau ko toina I tato. O le lei tato mo le atua o no le maliwa ke riso. Worthy is the Lamb. Amen. Pati pati o ao. Ave sa taulanga pati molo wa tua. Wa whamangaloina I tato. Wa tawami o tonuina. Wa whamanuia ina. Wa whaonga ina malona finangalo. E taulanga lea na whaia le atua. Wa tatou le lei ai mai ai ala I le soifua o ke riso. Whawhetai atu o tatou loto I a te ia whawhetai. Whawhetai tamai le taulanga e tasi ai afe. Wai fōina mai ke riso mo I mato. Le whaolatanga we e tapena. Le manuia we e saunia mo I mato. Wa mato manuia I le ngato le soifuanga ma le olo le nei.
O oi le ola atali wa tapena mo matou le ola I whaabau. Whaafetai lau toto, whaafetai lau tino keriso. Ua matou mangalo, ua matou sauloto. Ua whaamanuia ina I matou wa tawami o tonu ina. Pati pati o matou lima. Patale ai saubi inga le atu. Matou fia atu wa whaamanui lau suafu. Awa o le atua le lei o le atua siri siri. O le atua e au le malosi umalava. Matou te toi whaafoi le vi inga I ate oi. Awa o le atua wa e whaia mea siri siri moi matou. O matou wola ma bebi ai le tai au le nei e whamanui ate oi. Awa o le atua e au le malosi umalava. Ua matou wa mai. Sai o matou whaafetai oi. Sai o matou bibi ma whamanui lau suafu. Fai lo lau siri siri ese ma lau matautia. Le tau langa lewa e Sauniga. Na lewa matou oli oli ai. Wa matou fia fia I lau whaola tanga. Wa e whaola ino matou anganga. I loa lofa tu noha. O lau wanga le lewa e manatu mai. Sa matou lo fia I le anga sa. Ai whawhetai wa e fia mai e sa ili. Ma whaola ai matou na leilo loa. Le ne wa matou pati patia. Ma vivi e whawhoi le vi inga I ate oi. Awa o le atua le lei. O le atua lofa. O le atua whamaoni. Ua e fola fola ua e whataunu. Ua e whaia moi matou. Vi ia o e lo matou atua. Whamanu ina lau suafa. Hallelujah. Yes, Father. Hallelujah, Jesus. Everything written about you is great. You are great, yes, you are Holy One. You walked upon the sea, you raised the dead. You reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. Hallelujah. You are great. Yes, Father. You are great. You are great. Hallelujah. You are great. You are great. You are great.
mātou iloa. E sili lava oe. E matautia e mamalu. O mea umatoe whai atu I ate o. Mea lalei. O mea sili ase. O le taua ma le viinga e moli atu ma le taele o mātou lotu. Se o mātou whapale oe le atua lelei. Se o mātou whala e oe le tamalofa. O le wai manatu I le ola. Wai manatu mai le manuia. Wai manatu mai a mātou manuia I mea uma. Pati o mātou lima. To e whafo I le viinga I ate o. A wā mea lelei o me mātangofi. O mea sili. Mātou toi avatua I le viinga I ate o. Le atua lelei o le atua whamaoni whawhetai. Wa mātou manuia ona oe. Toi tu whātasi o mātou lima. Tele sau viinga le atua e ala le suafo Yesu Keriso. Ala langa whātasi le aingo le atua. Amen. Whatalofa le I loutua oi mai whaia e. Ele lei ale atua. Hallelujah. Ia le atua le nei tai au. Sira mai rumo e. I ngoa ia maritus whaitau whapena ona wha I roa atu ia. O le alofa leo le atua. O le mea lilo o whalia, amen. Ia siri po la lea mea lilo o whalia. O Yesu Keriso, amen. Lea ua whaalia, ua fua ina le atua. Ina ia tofu si ai tātou. Mea lea na maliwa e. Vai ina lona tino. Malingi lona totu se I o atu le manuia o le atua I ate oe. Ina ia tofu si ai tātou. I ona manuia. Ia avero se patitere mo le atua. E leo toi pongi sala tātou le alofa le atua. Amen. A leo whaailoa. Na fola au fatino. Amen. Leo I ate oe Keriso. O le whaamoe leo tātou I le manuia. Ia vi le atua. Whaatalo whātu whaafeiro I atu nei tae au sua whapele o Yesu Keriso. Tātou tina ia Eloi. Ia ele ono foi an fota vita e tātou tamaha le nganga. O ni se fuafuanga le kanisia o whapena on to se ai mlanga tuai oia. Ia olo o moni maiona lo whaanga mana whamanuyanga. I le ekalesia I le sua Yesunga I le whaiwhau. E mo se foi atoa ina mo lantou whare tua o ti a kono. Li I matamaita I o le lo le kalisi tamam tina mātutua. O lava I along whanau I olo o alofa mai ma mori mai alo whaanga tātou tama. I le paia ma le mano le kane. Sia whaatalofa tua foi sunga I whaiwhau. Sunga to ina mo lantou whatua. Ia le lo le kalisia I lo sengo ti a kono I limti mata ia pia foi a inga. Tama matina mātutua. Alo ma whanau o le malosi o ngā ruenga le atua. Whaatalo whātu ia te oe le nei tae au sua whapele o Yesu Keriso. O mana tō ia le o tātou wheiroa iai. Tai mai lau soifua i o mou fo I seola. Tātou mai se o tātou pātapatia le hanga le lei o le atua ia. Ne wai whala e le atua I lona vi inga. Le wai whaapale I wafia mai o ia I lona mamalu o tātou langona ina. Le mamalu o le atua. Ia whaatalo whātu sunga toina. Sunga ia Henry. Tele foi tausanga o tātou wala. Ia e whaafitai I le atua. Loto tele ma le onsai. Ia, o mahe e foi fuafuanga, ma si foi polo kalamen whapenao na anga ia tua I Samoa I tau. Whaingo si ona ainga e ma si foi si on tinao whapenao na tuon tamare ainga. Ia, whaafitai le uanga le leile atua. Le uto e taliu mai le manuia. I fuafuanga polo kalame le atua. Ia avero se pati whawhirua I sunga toina. Whaafitai, le ua tātou whirua I le anga leo le atua. Tātou whirua I le lofa o le atua whaafitai. E le usuia lava la leo le sunga toina. No, wala sa mafuta ma le atua. E uina vala ma le whatua ia maria ia alo. Mafuta pia ma le anganga o le atua o ia I Samoa. Ia whaafitai I le atua le ua toi whirua I ma le kalesia. E mesena I a inga mwhanau ia. O le vi inga sili a le mo le atua. Amen. Whai le atua me siri. Ori ama fia e tātou. E le pepelo a le atua. E le atua I mai, e le vave mai. Ia e a fio mai a o ia e whatau nuu ana fuafuang. I lona taimi e whina ngaluai. Aftai ua mai a fuafuanga le ainga. Ia le ua. Angai mai fo ili. Ia e to e whaawau le au unanga I le atua.
e ala i le wala au le tua le soifo ma le ola ia. Whatalo whātu se ua asia si mai nei tai au, i le sua whapere o Iesu Keriso. Talo whātu ti a kono i alusa, ia, whaftai i le tua, ma ua se lau lei tātou whiroa ia, tai o lo maua pene malosi. Mai si fo i le anga lei o le tua ia, manuia le tua, whawhiroa ia tu ia te o le sua whamanu malo o Iesu Keriso. Ia o nei folanga, mo le sirafia nei vai aso ia tātou au tatalo wha mole al fia tai au au ane i misia o foi ne ngalo ia te oi wha ma losi pea ma ono sai tātou fina finalu tatalo ma whatanga foi tatalo i wawe au ia tu wha atasi le wha tua lo tu tere de ri ma le ma losi lona mana o le tatalo ale na te wha whanawina mea le lei mo le ngaluenga le tua me se ainga ai tātou tatua le wha tua ma le loto tere au auna ia te i ia whapena ana manuia o mea uma ona o le ngalue mai o le atua. Nisi o whaasesilanga mo lo sirafia ia la sirisilana i lunga o tātou penga te whailangi. Ia whapena ana maua ia nisi o whaasesilanga mo lo sirafia nei vai aso. Ai whaafiro i atu whaatalo whaatu. Pa anga mo wo au auna le atua o whapena ana tapua i mai lunga o penga te whailangi ia. Ma tau te whaatalo whaafiro atu ia te oe le suafa manu malo o Iesu Keriso. Greeting to you all. And welcome in the name of our Lord Jesus Christ. You are in the right place at the right time. Amen. Sa o le leile taimi le o tātou iai le mamalu o le atua i se taimi sa. Tātou te vivi i mawha manu i le atua. O le tai au lana nele wa umalau ngā luenga mo le atua. Sa e au auna, whai vi inga ma whai taulanga. Ale a tātou whaalongo longo mwhafonga. Whetalai mai o le atua i o tātou loto. A tātou tere i o lai se upo le atua i a bealo o leo whai mawhonga tau moli. Ta maa ngā luenga, mai sertina ngā luenga, moli atua i le nganga whaaftai. Le nganga whaamalo le paia, ma le mamalu le kalesia. A mata mai lava i ta maam tina matua o lava i se au pito i titi. Moli atu le nganga whaaftai, ma le nganga whaamalo. Whaamalo i la o tauanga le lei mo i la ua. Le ngata au nanga mai me whaatino to tono le ngā luenga le atua. O se leni foi ma tau mafa. Mori atu le nganga whaaftai. Mori atu le nganga whaamalo. Whaamalo i lo tau si whiangainga. Whaaftai la o tau au nanga i so se whaiva ma so se tiute. Ma ua lunga se vi ingo le atua. Whaamanuia le atua i o tau loto. Ia whaaftai fo in mawhtangan te wina le malu nei tai au. Tāpua e tātua mai tātou te tāpua i fia mātango fia me e le ngato nei aso sā, au aso sā ma aso sā taitasi, whapenan tātou o mai ai, whaafetai mawhtanga taitasi, e le ngato nei malu ale ofisa po, whaamalo ngā lulue, whaamalo loto te tere, whaamalo ono sā, tō te whaialava mea sirisiri, whaamanuia i nai o tau e le atua, whaafetai ti ako no ngā lulue, le ngata tonu mo fafoia malo ngaru lui fa wa pe ngaru ngalei au nai ile tua ia fa aftai fo i mole au fai pese fa malo le ngaru lui langino vi inga ole au technician team ole media team ole power team fa malo ila o tu ngaru lui ai le ngaru ngale tua mole atu le nganga fa aftai mole le nganga fa malo fa wa pe la o tu au nanga ile tu e ala I ona vi inga, mai se o le tāpena ino, masini whaaleo te leo, masini poeata. Mai se o le lauino mea whae i anga le leile atua I roto malosi, whaamanuia I a te o tau. Mori fo I rea nganga whaaftai I le team le lato te au maia tanga vai, suafa o Iesu Keriso. Mori au rea nganga whaaftai worship dancers, whaamalo whaaftai la o tau au nanga. Sila le atua I tau tiut, iai le mamalu o le atua, no whapena na mai suafa o le atua, suafa manu malo lo tātua li. Whapena na tangia I so se mea tātou te iai, ia whapena na manu malo I fo I le whanau o le atua, a ua manu malo Keriso, o le ua tātou manu malo ia. Avelo se patitele mo le atua o le nganga whaaftai me le nganga whaamalo, malo au na malo ngā lului. O le atua na te tau. Whaaftai fo I ta mamti nā mātua I la auto tapua inga mau.
mai maota malawa. Maloi lau tatalo fa maloi lo lote. Tu la au lumo le atua le ngā luenga le atua. Ala le tatalo fa malo fa yul fai. Malo ngā lulue. Malo onu sa. Se fa aftai lea. E vea ilo leo fa tawa e fai mam. Fongo i lau. E mori atua i le nganga fa aftai. Tele e wala uatu mo le fa alo. Tātou o le upo le atua. Tātou tūlai mai ma le fa alo. Sunga le fonga le kalesi o le afai malava o le fina ngalo le atua. Mo i tātou i le nei tae au. So ane le sunga ya vui mo le fa liwina. La tau te ngā lue whaatasi ma le nganga pa ia i le tae au le nei. Se i moni le upo le atua i au tau fina ngalo mo tātou loto. Le fina ngalo le atua mo i tātou ina ia manuia. Ia manuia i tātou i mea. Ma tatala lo loto. Tala foi lau whaafonga ma le tātou whaalongongo. E ala i whaunga mai ante. A o ngā lue mai le nganga pa ia o le atua. Nā te suoto sina ino tātou loto. Na e whaapere nāna. Moli atu le nganga. Le upo le atua le upo le hola. Ia ina i se fina ngalo se loto. Whaafonga mwhalongo. Nau atu lo loto i ate. Le upo le hola. O le upo le atua. Tatala lo fafo. Tatala lo falongo. Tatou langona ina le feta lai mai o le atu. O te alupea. E ola i e fatu atua mata. O le upo le atu. Hallelujah. O te whaia le rie. Bela vai tatou e peona. I e nau le upo le atu. Sauniga tua e feta lai o tatou. Atala la wea. Longo la whanau. I le upu o le ola. Le upu o le sa o lo tonga. O ai se ua mapatia. Ua na o te silapia. O le tangata poto e whaalongo matalia. O vetalai mai le alie. Te whaalongo longo la whanau. I le upu o le ola. Alai mai awauna le atua. E moli atu na upu mo tātou. O ai se ua mapatia. Ua na o te silapia. O le tangata poto e whaalongo matalia. Vetalai mai le alie. Te whaalongo longo la whanau. I le upu o le ola. Le upu o le sa o lo tonga. O ai se ua mapatia. Ua na o te silapia. O le tangata poto e whaalongo matalia. O le tangata poto e whaalongo matalia. Tamao mātou toi o fōi nā tūlo nei tangata I rumba la ua whio. Soani mai oi a maua fōi ma leu se ia vui la manga luni nei tae au I lau whaunga mamana. Ia maua fōi le whalongo alo e ka le sia me se lau whanau le nei tae au. Ne ia vi ia mao ngalo lato soifua e veise fusio mātou ola. Lau upu fola le nei tae au. O no lo suafa pele Yesu o mātou ole malau atuai. Amene. Ia whaatalofa I se au yo talane. Turn to the person next to you and shake some hands. Ia mai whai ai ese le o le atua le nei tae au. Tell that person, God is so great and God is so good this morning. Amene. Ia vi ele atua lo soifua. Praise God for your life.
Au lelei, la lelei. You look so beautiful, pretty, handsome, great. Solungia I fo le to tu manu malolo tātua li Isu Keriso. That reveals and enlightens the resurrected power of our Lord Jesus Christ. Amen. 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 Ia o lo vaia pea le soifua lau lelei fo so tātu tina nei. We're still witnessing the faithfulness of God through the life of our spiritual mother. Me se fo le sunga I le whawhengainga. So as our spiritual father, E u lava tātu te le o mafuta le nei tai au. though that we are not here together with him, Ia au te tonu o lo o sila sila mai mua mai o iei lunga o penga tawhailangi. but we believe that he is fellowship together with us as he watch us on live. Mo le tuaile ngā whaftai e te o lua mātua. Acknowledge this opportunity to our spiritual parents Ia e tūla ia e le upu forfola le atua. to stand for the word of God this morning. Ia, vi ia le atua. Praise God. Leo maea o na talo fatu mau folo fatu fo ia le sunga le MC nei tai au. The MC already welcome and greet you, all of you this morning. Ia vi inga le tua. That is the glory to God. Peana le sumai lau sunga le nei tai au. If you are not here this morning, Ia o manu e whao ngā lo mea o me kia lo whao ngā newa I tau. so we were looking at how we can use technology at this nowadays. Ale vi inga le atua nei tai au. Ia ua maua lotu soifua lau le lei ma le ola tului mai le atua. But we thank God and we praise God for your life as we keep on serving the Lord. O le nei tai au ia o te fiata talanoa ia te oe o le toi tū malona mana I lo o langa. But this morning I would like to speak to you regarding the resurrection power of God in your daily life. O lova aia malia I pea e le toi tū I le nei vai tau. According to the word of God, we are still witnessing what is happened and will happen, and it is still happening. Lova aia le swinga o langa o tangata. We can see the resurrection of our Lord Jesus Christ through the changes in the life of our people. Vaia le ia me whai. We can see by the way you do things. Vaia le I mea o whapenan whatino ina. We can see by the way you act and doing. E maofa ai nisi o tangata. Some people, they were marvelous about the way you do works for the Lord. Ai sea, Why? ona o le vainga leo le alia e leo le toi tū lo soifua. Because that is the revelation of the resurrection in your life. Wa iai swinga fau le lo o langa. People witness and see changes in your life. Sui ai fo I lau talanoa. The way you talk is changed. Sui ia au me whai tono lo ainga. The way you do things is changed in your family. Tu tono makanga luenga taitasi. So as even your workplaces. Ia o le vi inga le foi le tua. And that is the glory to God. O le tautu, The resurrection, o lo tupu pea I le teiminei. it's still happening nowadays. O lo ta ua mai le tuspa ia na tupu. It says in the word of God, it was happened, Tau nuu le tautu. and it was happened, O le awha pena foi o na iai le toi tutu. and it was still happening. Ai o lo tupu lava I le teiminei le toi tu. But we're still witnessing and it still see the resurrection of our Lord Jesus Christ is still happening in our life. Amen. Amen. O le toi tu malona mana I lo o langa. The resurrection and the power in your daily life. O le upu a Yesu I le Ioane le mta upu e lima, fai upu e lua na I le wha. According to Jesus, to John chapter 5:24, Ia, whalongo se fai tau mai le sunga le fai tau tusi. E moni o te whai atu ia te oto. O le whaalongo mai la upu, ma tali tonu ia te ia, nana awina mai ia. O ia te ia le ola e whaamamau. E le ofo ina whaasalaina o ia. A ua o atu ia I le ola, sai le oti. most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death into life. O ia lo fai loa mai ai le tue tū le ala I lau whalongo matalitonu. We see from this phrase about the resurrection of our Lord Jesus Christ. O I whalo fai loa mai ai le tue tū e o le ola I whavau.
it shows here that we can reach everlasting life through the resurrection power. Sui mai fo i le oti le ola. We can change from death to life. O upu fo ia Paulo i le ekalesia, i le efesolom tau pe lua, fai upu e whāna i le ongu. According to Paul, to the message that he sent to the church in Ephesus, A o le atua, ua iai le faulai o le lofa. Ona olona lofa tele na ia lofa mai ai ai tātou. A o ti lava i tātou i le taimi le ami o leanga. Ua na whaalonga mai ai ai tātou whātasi mai ia ke riso. O le lofa tu noa na whaolai na ai o tau. Ua na toi whaatatuina whātasi mai foi. Ma whaano nofo whātasi i tātou. Ma ke riso I mea o I le langi. but God, who is rich in mercy, because of his great love with which he loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up together, and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. O ia lo whai lo me ele alofa muti muti vale leo lo tātou atua. We can actually see from here the grace of God in our life, Sui me ele oti i le ola. where death was changed to life. Whātasi ai tātou ma ke riso e ala le toitu. Together with Jesus through the resurrection power. Ua whatuina e fo I tātou whātasi mo lo tātou li Iesu ke riso. Now when we raise up together with Jesus Christ, Ina ia whape nao na tātou I loa I o le toitu o lo tupua I le teimi nei. so we can know from here the resurrection is still happening nowadays. Ko lose lam tāu pe lua whai upe suma lua ana I suma tolu. Na tanu mia o tō whaatasi mai ia I le baptisonga. O le afoi o tō tō e tutu mai ai whaatasi mai ia. I le whaatua tua I le mana o le atua. O le na tō e whaatua mai ia te ia I e uoti. O tō foi. Sa oti o tō I le ami o leanga. Ma le le peritomina. O tō tino. E na ia whaaola mai whaatasi mai ia. E na ia o whaamangaloina mai ia o tō ngasala. O malama. Pure with him in baptism, in which you also were raised with him through faith in the working of God, who raised him from the dead. And you being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, he has made alive together with him, having forgiven you all trespasses. O le baptisonga ma le tanu mia whaatasi o tātou ma Iesu ke riso. Being buried and baptism together with Jesus Christ, O le whaatusa leo lo tātou whioti whaatasi ma Iesu ke riso. that is the symbol of we were died and dead together with Jesus Christ, Toi whaatuina fo I tātou ma ke riso. that he raised us together with Jesus Christ, Ma ua malana whaamanga longa ia te I tātou. E ala leo lo tātou tu whaatasi ma ke riso. and see we are also being forgiven as we stand together with Jesus Christ. Ko lose lam tāu pe tolu whai upu mua mua. O le nei. A whai watu e whaatuina o tō whaatasi mai ke riso. I o tō sa ili me ilunga. O I ai ke riso. O lo te e te ele tū tau ma tau o le atua. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. So o le tū mai o tangata o tātou tangata I le tino nei. As we are resurrected in this body, O le a tupu. will be happy. A o le tū mai le anganga o lo tātou I ai nei. But the resurrection in the spiritual as we are now, Ma ua mauaina ona o Iesu ke riso. that we will receive because of Jesus Christ. O le tū le teimi nei. The resurrection nowadays, Ua maua ona o Iesu ke riso. we receive because of Jesus Christ. Ai ai le teimi e tū whaatasi fo ai tātou. Ua uma o na fola ina. But there will be a time that we will resurrect together with Jesus Christ, according to the promised word of God, I le tino. in this body. Amen. Amen. O le fesili la le nei tae au. So the question for us this morning, E whape fea ona tātou wola I le mana toi tū lea I aso taitasi. how can we live in this resurrection power in our daily life? Mua talitonu I upu ale ali. First, you need to believe in the word of God.
O le ala I le ola o le tatonu le I upu o lo tātou li Iesu Keriso. The pathway of life is believing in the words of Jesus. Pe ona whai mai o ane lo mta pu e lima o lona whai upu e lusu marwha. E moni o te whai atu ia te o tau. O le whaalongo mai I la upu. Ma tali tonu ia te ia nana awina mai ia. O ia te ia le ola e whaavavau. E le o fo ina whaasalaina o ia. Au o ia I le ola sa I le oti. Most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death into life. O lo wha mamafa I le upu leo le talitonu e Yesu. Now we see from here Jesus mainly speak about O wa o le ala lea I le ola o le talitonu lea le upu lea lo tātou li Iesu Keriso. because the way to heaven is through your believing in the word of God. Talitonu e moni lana fionga, So believe that the word of God is real, ma le na awina mai o ia, and you believe that Jesus was sent e le atua le tama. by God. He is real. Amene. Amen. Tātou maua le ola, mai le ona le ola. We receive life from the one who owns life. Mo le ane le mta upu e lima lon whai upu e lusu ma le onu. A wa whaapea o le tamā e tonu ia te ia lava le ola. E whaapea fo I ona fuai mai e ia le atali. Ia I tonu ia te ia lava le ola. For as the Father has life in himself, so he has granted the Son to have life in himself. O le mana la leo le tōtu Yesu teitas. The power of the resurrection in our daily life, E te tau whono tātou talitonu, we shall believe tātou maua le ola, mai le ona le ola. that we receive this life from the one who owns life. Ioane lima lon whai upu e lusu ma le ono, le ftua uma whai tau atu. As the John 5 verse 26 we just read, O Yesu ke vise le o nao se ave fe au. Jesus Christ is not just a messenger. O ia lava o le puna vai o le ola. He is the source of life. O ia na te au maia le ola e whavavau. He is the one who gave you eternal life. E sau mai le tama. From the Father, E ala I le alo. through Jesus Christ. E whamaunia le le pule, wha le atua o Yesu Keriso. That is what we see according to the authority from God through Jesus, E fōai mai le ola ia te tātou lo tātou talitonu ai. where he gave us the life that we shall believe. So le ola, Through the life mai le atua, from God, mai a Yesu Keriso, through Jesus Christ, o le ola I tātou. that is why we are still alive. Tātou maua le ola, a wā lo soifua le e ana le upu. We receive this life because of the one who have this word. Amene. Amen. E peru e whāron whai upu e suma lua. A wa lo ola le afionga le atua. O lo matuanga lue foi. O lo sili foi lona ma ai. Pele uma e whaatau ma ai tu. O lo vai vai ina foi. Ia lava I vai ina ese. O le loto ma le anganga. O ngau ngā tino foi ma ano. O iwi. O lo wha am sino foi ia manatu. Ma whiriwhilinga o le loto. For the word of God is living and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints of marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Amene. Tātou te maua le ola wā o lo soifua le ana le upu. We receive life because the one who owns the word is still living. O le ola lea mangalue, o le afionga lea le atua, Because the word of God is still working and is still alive. ai leo se fe au e ola e afia ai leo langa ia sonei. But it's not just a message that does affect your life nowadays. Fe mei o le pelu e maai. It is a sword that have two-edged sword, sharpened sides. Both sides are sharp. Ai le langona la le maini ma le tinga, If you don't feel the pain and the hurt le upu le atua, of the word of God, lona wina le o yeise ola, ia te oe. so that means you'll not have life. Amen. So se mea ola, Any living things,
E te langona le minoi. You can tell it's alive when it's moved. A le upo le atua, But the word of God, o lo soifua le atua no le upu. God who owns the word is still exists. O ia le aia ina lo loto, ma lo finangalo. He is the one who can work through you and to your life. Mua mua le pe telu lam ta au pe, mua mua le fai au pe lusu ma le tonu. Ua whanau fōwina o tōu. E le o le fua e pala. A o le fua e le pala lava. O le awhionga a le atua lea. Ua o ia, ma ua tau no. E o le whaavau. Have been born again, not of corruptible seed, but incorruptible, through the word of God, which lives and abides forever. Fua le pala. This is the uncorruptible seed. O le mana leo le awhionga le atua. This is the power of the word of God. O le nefa na mai fo em fai on tupu, ona o le awhionga le atua. Whoever receives and through the word of God, he can tell and he knows. O le tala le lei lea. This is the good news. Wa o le awhionga le atua lo fa evangelia. Because the word of God is being evangelized. O le mea whainga luenga lea o lo whangaina le atua au mai ai leo la fau ia te oe ma. This is the tool that God used to bring new life for you and I. So o lana upula. So the word of God is O le ola lea o i tātou. it is the life for us. Amen. O Amen. le awhionga le atua o le ola lea o tātou. The word of God is life for us. Amen. Lua ia papati soina oi. Second, you have to be baptized. Amen. Fatuina mai ke riso ina ia savavali le ola fau. Jesus Christ was raised because we need to live in a new life. Amen. Fatuina mai ke risiano ina ia savavali i le ola fau ia ke riso. All the Christians need to walk in a new life through Jesus Christ. Roma ono lam ta upe fai upe tolu na le fa. Tau te leilo ea. O i tātou nei umana baptisoina ia ke riso Yesu. Baptisoina i tātou ilona maliu. O le nei, ua ta tanu whaatasi i tātou mai e le baptisonga ilona maliu. I nei a tātou savavani i leola toe fuataina. Pei ona toe whaatuina mai o ke riso na ye uoti. I le mana o le tama. Or do you not know that as many of us were baptized into Christ, Jesus were baptized into his death? Therefore, we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So le mua So the first thing from here, ta ton le upu. you have to believe in the word of God. Melo na lua Second thing, ia papati soina oi. you have to be baptized. Lewa mo ma le Roman ta pe ono fai pe tolu. Ia fatasia ma ke riso. According to Romans 6, verse 3, we have to get together with Jesus Christ. O le baptisonga o se fai longa lea. Baptism is the symbol O lo tātou ma futa fatasi ma lo tātou li isu ke riso. that we are living together with our Lord Jesus Christ. Pea papati soina se ta se pe ona tu fatasia ai o ia. Anyone who received the baptism, Il maliu o Yesu ke riso. you are living together through the life of Jesus Christ in his death. So o le papatisonga la, o le tanu mia leo le tangata tuai. The baptism is speaking about purging of an old person. Fatofuina le vai. When you go through the water, O lona winga ua oti ma tuua leo langa tuai sapu lea le angsala. so that means the old life is gone, but now you receive the new life. O le papatisonga, The baptism o le fatusa lea o le maliu po le oti. is the symbol of death. Po o le moina lea. It's the symbol of going through the water. A o leo, a le toe fatuina mai lunga mai le vai. So you can raise up from the water. O le fatusa lea o le toe tu mai. That is the symbol of the resurrection. Amen. So le fatinonga la le papatisonga, e le lemo e la le vai. So the baptism, we have to go through the water.
Ua whailoa ai, ua tanu mia oe whaatasi ma Keriso. That means you are buried together with Jesus Christ, Toi whatuina mai oe, and you will raised up. ua avea oe mas tangata fou. So that means you are now a new person in Jesus Christ. Amen. Roma ilum tau poiono, whai upoiono. Ia tātou I loa le nei mea. Na wha sa tau roina whaatasi ma ia lo tātou tangata tuai. Ina ia whaumati ai le tino le angsala. Ina ia le toi whaapolonga ina I tātou I le angsala. Knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. Amen. O le tangata tuai, The old person o whawai fo'i le mālaia le tino angsala, was the sinless, or the sin was cursed. e leo toi polonga. It's no longer slave. So le papatisonga la, So the baptism o se tau tinonga le kesiano, is the confession of every Christian e se savalinga fou, ma se olanga fou ia Keriso. according to the new walk with Jesus Christ and a new life in Jesus. Amen. Amen. Tu avele sau patina vi ale tua. E msalo e sifufuanga, fa istato baptisonga si aso la tamai. Amen. Maybe one day we'll be having a baptism. Water Tolu. baptism. Melon tolu fa tai maola ai. You have to practice how you live in this life. O le ola I se olanga toi tu. Christian practice of the resurrection, O se olanga le e te fa tai ma fa o iai. it is the life that you need to live and practice. Kolosselem tau pe tolu fa mua. O le nei, a whai wa toi whaatuina o tau whaatasi ma Keriso. I o tau sa ili mea o ilunga, o iai Keriso. O lo te eti ele tu tau ma tau o le atua. If then you were raised with Jesus Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. O lona winga. Toe whaatuina whaatasi. This means that we are raised together Ma e sa ili mea o ilunga. and we have to seek in the things above. Fa taitai ma fa masani e te oti. You need to practice how to live in a life and death. O le upo Yesu According to Jesus Christ, e whua ilo wola ina ia e ola ai. you have to give up your life so you can live. Ma tai Yesu ma le ono whai upo e lusu ma le lima. Awa, ai se fia whaasau le mo ina lona ola. E mau ai a te ia. Au le wha mau lona ola, ona oa. E mau a ia. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. O lona winga, o le soifuanga le ola ai, ina ia whapenana whasiotia oe. This one means that you, according to this life, you have to practice how to live how to practice death. Amen. O le oti lea whale nganga o te le whai atu te pule lo wola. Amen. It's speaking about spiritual death. Whaataitai ma whamasani e te oti. Practice how to live in this life and death. Amen. Amen. Mene. Le o ke lo whai whape ke alu ki oki kingo ngei. O lea nganga le tātou te tata noa le nei tai au. Amen. Avisau patina ve e ale tua. O lo no winga, o lo wola whalea nganga, o se ola whataulanga. Meaning your spiritual life is a sacrificial life. Ono Yesu na tu ina mailo na soifua mo oe. Because Jesus Christ gave his life for us, O lo na finangalo ma lo na mana onga. his will and his desire for us, Ale atua ia te oe. for God, for all of us, E na ia wha so he can ina ia wha mautu ina leo la moni lea o le toe tui lo soifua. reaffirm the real resurrection life of Jesus Christ in our lives.
Ina ia whapenana e se suinga e lau o langa. So we can have a change in the way we live in this life, Ina ia whapenana vi ia ele atua. and also in order to glorify God's name. Whamasani o na whasioti le tino maona tuna naunga i le mana o le toitu. You have to put into practice how to the desire to put in death the desire of the flesh by the power of the resurrection. Roma e valu lon whai upe suma le tonu. Awa a whai tau te amio i la le tino. E oti ai o tau. Ai a whai whasi o te o tau a mionga le tino. E le angana. Tau te o lai. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, and you will live. Amene. Whasi o tia ngaluenga a le tino. You need to kill the works of the flesh, or put to death O the se- works of the flesh. O se whaupunga ma losile nei whaupunga. This is a strong message for us. E leo nao le se taumo whainga e le lei ai. Not to make yourself good, Ai o le matua tineia lea ma le toe whaatanga ina o winga tuai. but you totally need to take away or put into death your evil or earthly desires of the flesh. Winga leanga e peo le ita loto leanga. So as angry, jealousy, Po isi yang sala. like other sins. Amene. Amen. Amene. Whemea, whamasangi e kiri ka mga. You need to practice this. Whamasani o na whasiotia mea o le lalulangi o loo a fia ai oe. You need to practice to put into death the evil desires or the desire of the flesh. Kolose tolu lo mwhai upo e lima. O le nei. I o tau whasi o tia o tau tu tino i le lolangi. O le whaitaanga. O le amio leanga. O le whaamata aitu. O le tuina nau leanga. Ma le mata pea pea. O le ifo i tu pua lava lea. Therefore put to death your members which are on the earth: fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. Ia o mea uma o le tō lau lau atu. Those are all evil desires that you just heard from the Word of God. O mea e oti e tangata. These are the things that put a person into death, O mea i o loo iai le tunga mau. that leads people to the grave. A o se mea o iai se tunga mau. Any place where there is a grave, O loo iai fo i mase tō tu. wherever there is a grave, there is a resurrection. Amene. A tali tonu tangata ke fsiano. Any Christian that believe in Jesus, O anga sala uma mea ia es li liu i le tua. that knows that all of these things are sins, and then they turn around and convert their life for Jesus, Ua toe tu mai o ia mai le tunga mau. that means you are resurrected from the grave. Sa e oti. You were died, A ua e toe tu. but now you are resurrected. Amene. Amen. Lona lima. Number 5, O le alofa le isi ke fsiano. love other Christians. Pata alofa le de isi o usone i talangi. Shake the hand of your neighbor. Vai, I love you. I love you, my sister. Love you, my brother. E moni lo. O le toe tu to tonu se kalesia. The resurrection in the church O le fea alofa i lea. is to love one another. Amene. Amen. Ia o ke kui kui ese o uso. Don't backstab your brother or your sister. Amen. Ia tu smile ese o uso. Vai ei, I love you. Turn around again. Kia lofa ya oe. Mo mole ya ne lom ta po e lua fai pusu mali fa. O i tātou. Wa tātou i loa ua o i tātou i leo la sai le oti. Awa o lo alo lofa i tātou i le auso. O se le alofa i le uso. O lo tu mauia i le oti. We know that we have passed from death to life because we love the brethren. He who does not love his brother abides in death. O le toe tu tonu se kalesia. O le fea lofa i lea. Resurrection in the church is to show how to love one another. E taim la fa i loa mai le fa i longa o le ola. That means there is a symbol of life. Alo lofa atu le isia uso, le isia uso. When you love one another,
Mai e tu maua oi lo wotina iai. That means you are not in that life, Oti whaleanganga. Amen. meaning you are spiritual death. Le se tale te whai e se uso. You're no longer gossiping or saying any negative things about your brother or your sister. Amen. Amen. E iai le lofa le fatua o ia lea. There is a love without boundaries. Ione lom tau pe suma tolu whai pe tolu suma wha. O le polo inga fau o te tu atu ia te o tau. Ia o tau whialo whani. Pea na ua lo whatu ia te o tau. Ia whialo whani fo i o tau. A new commandment I give to you, that you love one another, as I have loved you, that you also love one another. Whe mai o le polo inga fau lea. This is the new commandment. Mantua le tala lopa nafi. I remember what Pastor Lopa said yesterday. O aile tua oile te alofai. Which neighbor that you love? Te kikile o kalagi po kwa o ia ki alofai. Turn to your neighbor. Which one that you love? Whe mai lai ale kalia ngawhir ko inga ia lopa. Le sunga le whawhenga inga. According to Lopa, he said, Mea, so se sia. you have to love one another. Amen. E Anyone. le whatua o ia le alofa lea. That love has no boundary. Pe ona alofa o le tua o tu ina mai a te tātou. So as the love of God for us, O le fua lea o le alofa. that is the fruit of love. Lea ua polo inga ai tātou. That is the commandment for us. O le alofa fau lea ia Yesu Kiriso. That is the new love in Jesus Christ. Amene. Amene. Amen. O se alofa e fua i fua. Love that freely give, E whamangalo. that he can forgive. E tuina atulo na ola mo isi. He gave his life for others. Amene. Amene. Amen. O lo commitment goes se mea o lo wolanga lo tu i le tua a wali se uso. Whatever places, whatever you do, you committed your life for someone else. That is the love of God. Amene. Ioane suma lima lon fai po suma lua. O la upolo inga le nei. Ia o tau whialo whani. Pea na ua lo whatu ia te o tau. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Ia whapenana iei le nofo fe alofani o la uso. Let us all together living in this love. Pe ona lo fatu ia te o tau. So as Jesus loved us, Pe ona na fionga. according to his word, E tu maule alofa le tua i toni a ti tātou. let the love of God remain the same within us. Pea e alofa atu i lesi o uso a tangata. When you give that love or love that person like you love yourself. Amene. Ioane lom ta upu mua mua, fai upu e wha, fai upu suma lua. E le iwa aia lava le atua se tasi. A tātou whialo whani. Ua tū maule atua i tatonu ia i tātou. Ua ato atua fo i le alofa. Ia te ia i tatonu ia i tātou. No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and his love has been perfected in us. Amen. Wai vai se tua. Anyone see God? Amen. Amen. Le fe maila na fionga. E le vai lava le tua e se tasi. According to the word of God, no one see God. A tātou whialo whani. But if we love one another, Ua tu maule atua i tonu ia te tātou. and God abides in us, Ua ato toa i fo ile alofa le ia te tonu ia te tātou. that means the love of God is perfected inside of us. O le mele le fia ma ai ile tua ia te tātou. That is what God actually wants E to ui see from lava ele us. mawhai ona tātou wa ai le tua. Though we can't see God by our physical eyes, I o tātou mata whalitino. in our own eyes, E lo iai sa ua le mawhai ona i lona whaatasi mai. but there is a way that we can know that God is with us. Ia tu maule atua i te tonu ia te tātou. To remain God within our lives. Pea tātou whaatino le alofa lea i le tasi. When we action the love of God, meaning to love one another. Ua vele i tātou mawhaata. That means we are the mirror O le whaatasi mai lea o le atua ia te tātou. which reflects the love of God which is abiding us. O le alofa o le whaamauninga lea o lo fio le atua i o tātou loto. The love of God is the confirmation that God lives and dwells in us. O
O le atotoanga leo le alofa o le atua. That is the complete of the love of God. E o lona sini. Whatever you can achieve, Po lona wha moi moi e pe awa aia le awala lea. you can see His hope as you live according to this word. Ia tātou nofo whea alofani. Meaning that we need to live and love one another. O lona alofa lea le ngata mo I tātou. That is the love not only for us, E tātou ona tawhi atu. but we can also reveal to others. I nisi o tangata. Other people that they didn't know God. Amene. Amene. Amen. Amene. Amen. Ia wa aia le alia e pea lea o le toitu I lo soifua. Let the resurrection power of Jesus Christ reveal in your life. Ia wa aia le suinga lea I lo soifua le toitu. Let these changes appear and reveal and reflect in your life through Ia the wa aia resurrection. mea I o le toitu I lo soifua e atangia ai o le tangata o toitu. Let the fruit of the resurrection power of our Lord Jesus Christ reflect in our lives. O na lo tātou wola. As we live accordingly, I le mana leo le toitu I aso taitasi. the power of the resurrection in our daily life. E te taona tātou iai le mana leo lo tātou alii. So we must live according to this power, I le toitu I aso taitasi. the resurrection in our daily life. O le toitu malona mana I lo o langa. The resurrection and the power in your life. Talitonu le upu o le atua. Believe in the word of God. Ia papatisoina oe. Baptized, Whaolain, whataitai mai e ola ai. practice to death and how to live. Whataitai ma whamasani e te oti. Practice of how to live and died in this flesh Mai e lofa I isi o uso a keusiano. and love other Christians. Ele ngata I keusiano. Not only the Christians, Ia lofa I tātou tua oi. you also need to love your neighbors. A lofa I tangata I lunga la wala. Love those people that they're marking on the road. O fua nā o tangata ua ola I le toe tū manu malolo tātou li I o siu keriso. That is the fruit of love that reflects in the life of the man, of the person, that have the resurrection power of our Lord Jesus Christ. Whamanuia le atua ia te ole nei tae au. God bless you this morning. Amen. Amen. Ia te mau mātou whalongolongo la upule nei tae au. Thank you, Father God, for your word as we hear this morning. Mātou tuinatu I lau whio so soani oi o mātou ola I nei atangia li soifua ma toi tua oilo mātou tua. We commit this message to you so that your word may reflect the resurrection power in the life of our people. Ia atangia I tono ne e kalesia. May reflect within our church. Atangia I toni o mātou tangata lo fola fola. May your resurrection power reflect in our daily lives. Atangia o mātou taitolua ma whanau. May reflect in our families, our children and our wives. Atangia I tono makanga luenga lo mātou ngā lulu e ai. May reflect in our workplaces. Atangia I so se mea mātou te o ai. May it reflect in everywhere we go. O le mana leo le tautulo mātou li o mātou ola mo lo mātou soifua. The resurrection power of our Lord Jesus Christ in our daily lives. I so toni o mātou a inga. Within our families, E meise au mātou tangata o lo whalongolongo I laua fionga. especially us Christians who hears and receive your word. Hallelujah, Lord. Ia vi ia I oe lo mātou tua le nei tae au. May your name be glorified, Lord Jesus, this morning. Lo suafa Yesu. In your name, Jesus. Amen. Hallelujah. Io leo e whalongolongo le upo le tua nei tai au. Manatu o le nau fsosoni atu le nganga pa io le tua. E whapenana whaamana malama. Ma whailoa tili ati oe le winga ma le tau o le neife au i ati oe. Amene. Toi whaasanga leo au tafa mai whailou tangata whailou tua oi. O ia te au le mana o le toitu. I received the resurrection power. Whai e me le mautinoa ma le teletonu. Aua na wha leo I lo fonga. E whai mo lo teletonunga. E iloa I ei mea na tutupu le toitu o Yesu Keriso. Amen. O lewa e wha fonga nei tai au. O tamu whai e wha matalatala atu ia te oe. E atangia le swinga le leilo wolanga mo lo wolanga. Onga o le mana o le toitu o Yesu Keriso. O mea na e masani ai le soifuanga I le tino nei.
o mena e fia fai, o mena e loa, e le tonu mahalo le tua, wa e tu ua ono o le mana o le toitu Yesu Keriso. Wa ia te oe le alofa leo le tua, e te alofa i uso mautua oi. I le awhaina po le ale tala le tangata e whai atu ia te oe. Wa e oina le oti o lau tangata i le tino le nei. Amene. Wa e le kea po a tala tangata e whai atu ia te oe. You don't even care what people say to you. Why? Because you have the resurrection of our Lord Jesus Christ in your life. That resurrection is reflected in your daily lives. Amen. Young people, you love to see that. But now, because of the resurrection power of our Lord Jesus Christ, those evil desires of the flesh, you no longer live according to it. Why? Because you work according to the resurrection power of our Lord Jesus Christ. Amen. We shall live a victorious life. Amen. Why? Because Jesus Christ is resurrected. He's no longer at the tomb. He is the right hand of God. He is living inside of you. That is the power that you need to carry out. Somebody is looking for Jesus. Somebody is lost. But who can tell them? It's you. That is the love of God that we talk about this morning. You need to love others as you love yourself. If you know heaven is real, if you know hell is real, how come you leave that message with you? You need to reach out with that love of God so that person to come to Jesus. Ini ang mai tangata na ilfa tanga. Ang mai tangata na ya Yesu. Amen. The church of God is not a dead church. The church of God is not a dead church. Come on, people. The church of God is not a dead church. Why? Jesus Christ is resurrected. When he was resurrected, he gave you the victory. You are not coming here just to present yourself. You come here to receive the word of God. This is the teaching from our spiritual father. This is what he received from the Lord for us now. Not tomorrow, not yesterday. Now. Why now? You need to watch out what is coming ahead of you. You need to watch out what is coming into your home. You need to watch out what is coming into your life. Don't ever allow what the devil is coming and do in your family. You need to stand up. Put a stop there. No way. Our family is a family for God. My children, they belong to God. Amen. You need to watch out. That's why the word of God says you need to watch and pray. Watch and pray. What does that mean? Whatever you see, pray. Don't just watch and quiet. That is the power of the resurrection. When you see something's not right, pray. Don't gossip. Don't backstab. Your duty as a Christian, pray. When you see your brother is going down, pray for him. When you see your sister is doing something's not right, pray for him. Don't just blah, 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 blah. That's stupid. That is not the resurrection of Jesus Christ. Jesus Christ, when he went down to the tomb, he left all those mess there. When he rise up in victory. What does that mean? We are no longer living a defeated life. Some people, they were just dying with their own evil flesh, evil thoughts. Fasa kau long hia ngahia I mafaufonga se se mafaufonga le sao aisa fa atanga ngaluenga le anga ti Apollo le aisa manu malo le toi tu Yesu Keriso pe ona tato fa longo ya e kalesia o le fa manatu mo tato
We need to rise up from where we are. Le mea le fai mai ai, whereas tauna e tūlai mai le mea nai oti ai. Watch out. Tato umalava. We need to make a stand and we need to move forward. Move for God. Amen. Ele ngon kako wo mai kako vi kako wo. But we are still in the same place. Look at your environment. I'm still in the same place. I'm still walking on the same thing. When will you leave that place? Mena le fai mai apostolo fa tai e oti. Hangai fa kai kanga kanga fa sioki menga. A fai o menga ngai fa lave lave lo savalinga. Fa kai ngai. Practice now. Ku ulunga sa kaulo ya o ele ai kai kangofie fa sa kaulo e. Ba oki foi. O ele fai kakala ba oki. O ele fai ngukuleanga ba oki. O ele ke alu lunga Facebook ma fai kala leanga oki. Le winga ngal mele fai mai ele apostolo. Ai awa kau solo moya ala walu lunga Facebook ma fa kala lidafi. Sekel siang o mangu malo nga kel siang. A fai kala fai la ko ai awal fai o ele kala ngakole tu. You are not called to do that. You need to watch out what you are doing. That is why Jesus said, watch and pray. Okay, maka ye ma fai kakala ai. Maka kakalo. Ai vai kwele sao kakalo. Sorry, kilo kingi ko lo kanga fa umaku kanga fia. Are you all right? Ya kurai mela ye ni kai au ngawa kau ngo o mela populari o le kau avaku. Amen. Vio le tuan le chaya. Hallelujah. Praise God. Give a hand for the Lord this morning. O te whafango mo le tātou e kālesia. O lewa nau mai o tātou mātua nei taimi. Tā lai le toi tū manu mā lo Yesu Karisu. Don't wait until we call you to come and go and preach the gospel. Wherever you go, you can make that change. Amen. O ia tangata te au iai. O i ful tangata te lata iai. Let this message pass it over to that person. Let this resurrection power of our Lord Jesus Christ be received by that person. Afapete ola to ilalo ola faya ina. Ile mena te ola. This is the time for you. It is now your time. Amen. You never know what is happening tomorrow. Your next 5 minutes, you never know. Amen. That is why you need to make a change according to the word of God that you hear this morning. Amen. Oh, thank you, Lord, for your word. Thank you for the resurrection power of our Lord Jesus Christ. Whaaftaile mana o le toi tū o Yesu Kariso. Wa mātou loa ma mātou mauti noa. Wa iai mea le lei wa whaia le mana o le toi tū o Yesu i o mātou ola. Wa ma whaia o na mātou tauta tala. Wa ma whaia o na mātou mafuta atu i ate oe. Wa ma whaia o na mātou tutu e moli mau o Yesu Kariso. Wa ma whaia o na e whaia suinga i o mātou o langa. Wa mātou le to e sava vali i ala na mātou ui mai ai. Awa mātou sava vali o i mātou o whanau o le tua. O whawhawina le mana le nganga pa ia. Wa papatisoina le mana o lau nganga. Wa mātou loa wa te tanu whaatasi mātou makariso. Mātou whaatutu mai whaatasi makariso. Wa tau i mātou o tangata manu mālo. Si ai o mātou lima le nei ia te oe nei tai ao. Wa mātou whape atu le tua e moni la upu. Your word is true. Your word is real. And you are real, O Lord. You are actually our God, our King, our Master, our Savior. We honor you. We bless you, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Muli mai upo nei talo le tua tama. Le tua tama. Mātou whaalongo i lau upo. Mātou whaalongo i lau upo. We au tauina i mātou. Wai au tauina i mātou. Ile mana o le toi tū o Yesu Kariso. Ile mana o le toi tū o Yesu Kariso. Wai lui tauina i mātou. Wai lui tauina i mātou. E au nā tangia.
E ao nā tangia. Le mana leo le toe tu. Le mana leo le toi tu. I o mātou wola i aso whaiso. I o mātou ola i aso whaiso. Whape atu le nei tai ao. Whape atu le nei tai Wa au. mātou talia Wa mātou talia. e moni la upu. E moni lau. Wa mātou talia Wa mātou talia. e moni le toe tu o Yesu Keriso. E moni le toi tu o Yesu. Wa mātou talia Wa mātou talia. e mawhaia le mana o le toe tu. E mawhaia le mana o le toi tu. O na whaia whesuia inga i o mātou wola. Whaia whasuia inga i o mātou. O te tau tino le tai ao le nei. O sa tino te ao. O te le toe sa vali pe o sa vali ai mua mua. Te le te savali pe ono savali ai. Ala au sa vali le mea whauma ia te oe. Ala o savali me fou mai atu. La au sa vali whaalinga whauma ia te oe. Ala o savali whaalinga fou mai atu. O te tau tino la upu i mea whauma ia te oe. Tino lau upu I mea fou mai atu oi. O te tū lau whaunga whau. O te tui lau whaunga fou. O te au auna ai mo oe. O te au au nai mo oi. O te iloa no o alofa i o uso. O te loa lau alofa ia uso. E lea whaina po le ale mea tupu. E lea whaina po le ane me tu. A wawa o mautinoa. A wawa o mautino. Wa e alofa mai a tau. Wa e alofa mai atu. E te tau ai no o alofa i o uso. E tau ai ono alofa ia uso. Alofa mai le tua. Alofa mai le atu. Se soasoani mai anga pa ia. So son mai angang pa. Na ia whaasata roina. Na ia whaasa tau. Ma whasio tia. Mafasio tia. Ngā luenga ele tino. Ngā luenga le tino. O mea whaalave lave. Mea whaalawe lawe. I lo wolanga. I lo wolanga. A nei tai ao. Al nei tai au. Whape atu. Pape atu. Whaakutai tele. Whaatai te. Wa malia lo loto ia te oe. O malia lo loto ia te. Ave leo saupati ia te ia nei tai ao. Au so ele au le pese nei tai ao. Si atu au lima. Mai whaafo i le vi inga i le tua. Ona o lona le leima lona whaamao. Oli mai te oe. Whaamanu ia te oe. Whai taula ngai a te oe. Lo atua ele ai se tu sama ele ai se tu sama ia via oe via lo le si oli mai a te oe whaamanu ia te oe whai taula mai a te oe lo atua ele ai se tu sama ele ai se tu sama ia via oe via lo lelei ia via oe via lo lelei ia via oe via lo lelei. Hallelujah. Jesus. Ia Yes, vio Lord. ele tua. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Father God. Jesus. Yo ele tua o mātou tau no mai whai wina o le mātou Sauniga nei tai ao.
Ile ngang wha mawalalo mātou wha pe atu, wha aftai tele lava. Lo wasi asi mai lava ile amatanga o le Sauniga sa i o mai le nei taimi. Mātou wha pe atu le atua ese lo le lei. Ese lo wha maoni. E moni fo ia wa fionga a mātou sitia oe. O ne e fio mai le ala i lo mamaru. Nei tai ao le atua mātou wha pe atu o le vi inga o le wha manu o le wha nea tanga. O le poto, o le oa, o le tamau ainga, o le mana malos. Ia fo i lava lea ia te oe lo mātou atu. Aia anga le lei lau whanau i le toe taliu atu. Ia malu lo lato soifua ma le ola i lungo ala. Kawa ma sausauina le mano lo toto Yesu Keriso. Anga le lei le soifua na yo mātou tina mātutua, ma tama mātutua lau e ka le si. I lo mātou whātua tua, mātou te tua atua i latou ia te oe. Maua pea tau sanga tele, maso tele, ma taimia tele mātou te mafutai. A o mātou i aile nei o langa. Whamanuia i lo latou soifua, ia i aile anga le leio e tama. Anga le leio mātou mātua whaale anganga, mātou te talo, ma sio mātou tama, mātou le au aile nei tai au. Tali tono lo mata mai o ia nei Sauniga, i elau whamanuianga, i elau puipuinga, i elau tausinga. Leo mamalutia lona soifua, i no whanga o lo iai. Ala e whea malanga ia malu o ia au anga le leio lau fio. Taimi o luma toe taliu mai, mātou whailo ai. Ila anga le leo la ufio, anga le leisio mātou tina ila na tapo inga, ma na talo leo. Ia iai pēr lau wha malo longa, i lau pui puinga, ma losi de soifua, ila tino le mawhau a siri la le ananga. Au alava le whenga iai ma lau ngā luenga. Wha manuia lau wha ngā luenga le nei tai au, lau ngā lulue. Au tala au, power team, sound technician, o le media team, ti a kono le lato ngā lue whai. Lato te wina le nei malu le atua. Whaamanuia i o lātou whaiva mo lātou tiute. Whaongaina pēr mo le vi ingo o lau fio. Whaamanuia i lau o auna o lena e whaongaina e ala waa mai i lau whiningaru. Whaatu mawina lau whaunga ma lau taita inga le atua. Whaongaina i pēr mo le vi ingo o lau fio. Whaaftai tele i lau whiahu mo lau whiningaru mo i mātou. Ia vi o oe tama whaamanuia i le mātou. Whanau a o ngā sā le atua ma whaia o ngā sā. Whengai ma lātou polka lamen le i tai au. Anga le lei mamalutia lo lātou soifua iau au anga le lei. Ia vi i oe le atua lo mātou a li i manu malo lo mātou a tua sili ese. O le sa mātou tāpuai ma mātou ala langa ai. Ala langa leo le aingo le atua nei tai au. Amen. Si mai loa au, 1, 2, 3. God be the glory forever and ever. Amen. Real tonight.